Саламатсыздарбы достор, бүгүн биз сиздерге ушундай метрный пардаларды обзор кылмакчымын. Булардын ар бир метрин бааларын айтып, тюльдардын метрин айтып, ошонун ушундай готовый пардаларды тиктирип алса болору жөнүндө айтмакчымын. Биз аркылуу иштеш үчүн биз менен номерлерибизге байланышасыздар. Өзүңүздөргө үйлөрүңүзгө алсаңыздар болот. Ошондой эле сатуу менен да иштесеңиздер болот. До конца көрүп коюңуздар. Орусча, кыргызча эки тилде болмокчу. На русском и на кыргызском языке, на обоих языках. До конца досмотрите. Обзорчики в портьерах, тюлях. Цена на них на метр. По метру покупаете, создаете себе, который хотите, тюль. До свидания. Досмотрите до конца. Приятного просмотра. Мрамор. Метр 400. Метр 400 сомов. Машинада отурат. Светтери мрамордон. Метрі 400 сомдон. Метр стоит 400 сомов. Булар канча? 800. Турецкий мрамор болуп ушундай. 800 сом. Метр стоит 800 сом. А тюльдар канча болот? 300. 450'дөн метри. Метр стоит 450 сом. 300 дедиңизби? 350. 300 сомдон метри. Метр стоит 300 сомов. Амалардын метри канча? 500 сом. 500. Метр стоит 500 сомов. Амалардын? Bundan жок. Булардан калган эмес көп. Булар 350 дом болчу. 350, 500 сом. Более бархатный болуп турбайбы? 500'дөн метр стоит 500 сомов. Муну метрлап, ар кандайынан кошуп, заказ готовый кылып тиктирип аласыздар. Монун метри канча? 400 сом, 400 сомов метр. Алар канча? Алар 700. Метр стоит 700 сомов. 700 сомдон ар бир метр болот. Алардын? 350. Бархатпы ушунда? 350 сомдон метр стоит 350 сомов. Все эти расцветки. Алар канча? 900. 900 сомов стоит.
Мама, тюльдар қанша? Қайсы? 850 сомов метр. 850 сом. Мамалары? 400 сом. Метр стоит 400 сомов. Малар қанша? 350 сом. 350 сомов. Бұлар Турция ба? А малар? 350 сомов метр. 350 сом метрі. А малар қанша? Қайсы? 450 сом. 450, 450 сомов метр. А мол шариктер? Ал 700. 700 сомов, 700 сом. А малар қанша? 750. 750 сомов. 750 сом. А малар қанша? 750. Бұл емеслеу. 750. 750, 750 сомов метр стоит. А бұлар қанша? 700. 700 сомов. 700 сом. Тоже 700 сом. Тоже 700, а? 700 сомов стоит. Ага. 700. 800 сом, 800 сомов за метр стоит. Красиво. Мгм. Мгм. 800 сомов стоит, 800 сом. Орнатал? Да, да. 900 сомов, 900 сом. Берем 100 сом. 1100 сом, 1100 сомов стоит. Жемчугтар бар. Как качество жақсы. Мгм. Берем 200 сом. 1200 сомов, 1200 сом. $3 да бар. Бар. 1200 сом. 1200 сом, 1200 сомов. Бұлардың гүлдері трехслойный бар. Мгм. Трехслойный. 1200 сом, 1200 сомов. Өзінің компанияны бар сырты. Көрдіңіз бе сырты? Ну, 1300 сом. 1300 сомов, 1300 сом. Тюльдің өзінің
Парчери. Оно. 3D. Чему рисовать тайны? 1300 сомов, 1300 сом. Тюлі қанша шында? 1200 сомов, 1200 сом. Сетка, грек сетка. Сетка словашка. Сетка грек сетка. Сетка тоже очень качественная. Калгандар. Нам могут бар 700 сом. 800 сом, 800 сомов метр стоит. Барғанша. 800 сом. 800 сомов, 800 сом. Шуменен болды, достар. Өзіңіздер қалаған партер менен, қалаған тюль менен совмещать етіп, мұндай тюльдерді тіктіріп аласыздар. Без арқылы тіктіріп алсаңыздар болады. Бұл жерден мен метрларын айтып кеттім. Метрлар қанша болады екен, өзіңіздер есептеп, ушундай тройка, двойка қылып заказ беріп алсаңыздар болады. Заказ беру үшін дағы біз арқылы заказ берсеңіздер болады. Кийимдерди эле эмес, бизде ушундай пардаларды, тюльдарды кааласаңыздар готовый кылып тиктирип, кааласаңыздар жөн эле метр менен салып жиберебиз. Саламатта калыңыздар. Ушу менен биздин видеобуз аякталды. Саламатта калыңыздар. Рахмат.